riječ je o koprodukciji Lutkovnog gledališća iz Maribora i Riječko gradsko kazališta Lutaka Rijeka. Riječ je o projektu koji se radi u okviru Europske prijestolnice kulture i koji će svoju premijeru imati tek u 4. mjesecu u Rijeci i u Mariboru. U projektu sudjeluju slovenski i hrvatski umjetnici, jedan slovenski glumac, jedan hrvatski glumac, u Rijeci će glumiti na hrvatskom, u Sloveniji naravno na slovenskom. I ono što je osnova jeste da većina ekipe koja dolazi iz područja nezavisnog kazališta, gdje je kolektivan način rada vrlo čest i ovo je jedan, pa ajmo reći, iskorak u radu kazališta koje su ustanove, odnosno klasične institucije lutkarske, gdje zapravo je suradnja ostvarena sa nezavisnim kazališnim i lutkarskim sektorom, da tako kažem. Ali upravo ta ekipa je radi na način da se kolektivno stvara predstava, tako da je taj kolektivan rad vrlo bitan za nastajanje ove predstave. Riječ je o vrlo poznatoj bajci Andersenove Carevo novo ruho, koja jeste osnova i neka polazišna točka zapravo za autorski projekt koji će Zoran sa svojom autorskom ekipom postaviti u Rijeci i koji otvara puno i nekih aktualnih pitanja. Naravno, on je namijenjen djeci, ali tu će biti nekoliko, kako je Zoran rekao, nekoliko, pokušavam reći, kolačića, nekoliko slatkarija i za odrasle, znači bit će i pojedini segmenti značenja koji će moći odrasli na zanimljiv način iščitavati. Glumci u ovoj predstavi su Uroš Kaurin iz Mariborskog kazališta i Tilen Kožamelj, koji je inače naš slovenski kolega, ali na radu u Rijeci, dakle Gradsko kazališta Lutaka Rijeka, član našeg ansambla. Ono što ćemo danas vidjeti jeste dio procesa rada na predstavi, znači predstava u nastajanju, work in progress, znači nekih 15 minuta materijala, nakon čega ćemo imati razgovor s publikom i naravno da im je dragocjeno čuti što i publika misli i možda evo čuti možda neke smjerove u kojima bi se dalje predstava mogla razvijati. Kar se tiče predstave, zgodbe, to je čisto avtorski projekt, ampak seveda bazira na Andersenovi pravljici. Tako da osnovna zgodba bo prepoznavna tudi na koncu, v projektu, delamo pa okvir, ki je sodoben. Bo to otroška predstava, bo pa nekaj tam sladkorčkov tudi za odrasle, so prav posebej nastavljeni in gre nekak korak z današnjim dogajanjem. Tako da ja, pravljica, naša zgodba okrog nje in potem seveda vse, kar sodi zraven, dan današnji, kaj se okoli nas dogaja. Ne morate se bojati reći ne ako mislite da ne. Da vam nije zanimljivo bilo. Pa nismo još stvorili. Ovo predstava će biti premijera u 4. mjesecu. I sad smo nekako na sredini proba. I danas smo vam samo pokazali ovako. Zato što smo danas napravili 2 dana. Nije istina. 2 dana tu u Rijeci. Za ovo danas da.